Kevin Kadona nchune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatana bautu kirenti tocheweru weekend tha ithatu tariki 25 mweri June ntuko ithandatu mbere mambreja twine chetu festival Mombasa edition jaja kathi ka mweri June 5 tariki jirikeni ne kya Mombasa showground jambiri 20 wero TV na Wero FM 96.4 ibange na wigurire tigiti yaku na arwa gutigira tukwimbira kama no twetumware na ine bange bakathe kamumiru bara bakethirwa bamwigikite kiriro aria rwantukia narwo nandi siasa ni kuoneka kugwata mwanki boka thaita kakithurano kiriro uju koma mature ne gweta michine county na Kinyanthi gurune yonthe siasa ikioneka kumata Rais na Njuria bakioneka guchokaniria iringone na kukinyama county ne siasa iji ikioneka gweta na mbere kuma barabengirwo mwankira barabatonyera itene bonthe ni kugeria kuona no nchamba kiringone gya siasa na siasa iji igeta na mbere kiuria nandi ni kithira ngugi ikaritika na kithara siasa iji ikangaratani ya ngugi utukubona ro turi kuria atiri nuko nataka siasa iri gweta na mbere chiumbike kwangaratani ya uriti ngugi arana about 22358 ni namba yetu ya SMS kuruki na utege choki gya kukurukira mitandao yetu jo Facebook na kinyaja YouTube araturi live kana wenda imwe mukagitenega account bitagwa ntinyari Kenya yani jamoja tukubanga ndiri cyo tukubona arwa kirenti cyo cheto Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Tomorume kugwatikana na bangi mundene jwawe Minista wa Roji Eric Muga kwa ariria ntaira cha kuthiria Nyonta county ne Meru Raim kwa ariria mathina jamia wasa gyoke biuria kirira andura mukawa Leopard Rock Atiari kuandamana bakiregana mwarimu munene na kugano mwanka thamwe Kugatogeni kairi mweri nkrimino mwananirio mathithio tuko bonarua tukianjiria nteto chietu ni atento murume wa miaka 50 na ina nekiri mpene nyuma yawe kugwatikana ndite bangi mundene jwa musako jurejo karikite nture ne gaita wodi ne chogoria na ndini jotigirite mutembe njiro ari mitha tenera mabisa baba batrimite bangi enkuru buruna kinyana asari ya kimera gike na wagite tera mutembe yatikandite untububu araugiete atumagira bangi utandawa nonto kinyate takasibitari kana rengi akamitumira kenda guchia moyo jo kuthithio ntu akigawe chicho atendagiria ntu Mati Mugambi ndoe na rugono ruru Muthako mwentura ya gaita mbari cia wiru kiri gicigo mbunge kia mare munthi akarara kiri gituo kia borichi gia chogoria akwithirwa na bangi yandite nere nginya umithitie na ingi nkuru tukuthini twithirire mtugwita Francis Mutembei ena bangi andite kwa emoji bangi no kuona ugu na tugicanga utono na kwingia andite kinasari inongwetea ona mukonia la ina gintu 20 grams era ina mukoni twa sachi Koyo akiaria ugite gwe andite bangi no yake ya kuria na gutumira tiendagia nontu ni mutethagiria kuruta wira na kairindagwa we atithijaga cibitari Nina nipa morali wa kazi yangu. Timorali ya kazi? Kuna nguvu inakupea? Sana. Ni nguvu ama ni kuharibu kichwa? Mimi sijaweka, wajua kile utaomba kwa Mungu ndiye atakupa. Sababu pia ni mmea ukila ni kama vile vingine pia. Si tunakula hivi.
kuna maneno unaeleza vile unataka mambo yaende. Ndeto ino ikujiritwe ichabuchibo wa Wiru Linus Mbae akiugaga bangi gaite gutabarikia indi no abathiete na mbere gukandana na bangi ino. Rimwe ni mwana ira itekwigwa bura sheria kuga ikwenda kundiru na bangi itwirika kugwata bangi mbikira ina briefcase notia nonto twi antombo dan kimbo the two wants that Chogoria and the Uganga want ni anto twithirite tukicunku muno na tutitira gukunikenda twakiconywa yu abangi kana ona wandito woneka utego kuno ntu kwa guthukiana betu. Ndeto ino imeneretwe na atongoria banture no bakiugaga antu tababibe bakubathukangiria ntura. Tembega no anini no ne katwenganite mbegalete gukunde sabweria miaka mingi muno kuma 1979 na bale twekalite na bogote wembonete akibua no kaba kuthuka na nira gutwira ni ndawa yayo na ndawa jia dibitari atenyunyane anyunyaga tona no guturukiria jiana jia ntura sukuru niwe uguturukiria ntura ni kabisa. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Minista wa Roads Engineer Eric Mugane kirete Amiru na mono bantere Chigembe wirane ati thine roads iria bakurukaira igakinya muthiaru wa kiarere kansene SD antobetwe kiongo Muga ugite thirikari rungurwa wathani Boris Ruto ni rumirite gukinya muthia thine iji roads na kunyontora buru akinyanete na mbere na kwariria mirandi ile yambiriritwe na mibango ira bari nayo akigweta kinya damu ire chithagirire mwitune jo Nyambene igategero na kwagirithwa kenda kurwa na mpanga ya Chigembe. Edwin Gatobu na ripoti je. Waziri uju wa Roads nthigurune ya Kenya Engineer Eric Mugari gwakagite ne kotongere bwakirwa ngiruru rwa thirikari agatigira kugunane ne mugongo Jamiru na mono Igembe kura kuture na thina cia ndoje akigweta cha kithima kirege ikwenjo ntere cha mwirongo ndu abimya bibika ibithiria akiuga gikage kuguni mono kire akari turutero yau tukundia skuru ya secondary tuikire kioski nja teuma tuikire tangi oro na thai nkubuithia design ya kuruta mubira au bikiete ku lare. Waziri Mugano ora wareti ari kanisa SDA kautine wondi antubetwe kengo kuregitwe kiugo kia mwathani na bomo thenya janarua ariwe kinyanta tone egene na guita Roads kirima Kenya mbene guita ntere mwanya yuntubwetete na mbere bwega ajuga monkere milioni chembecha ni tengi thirikari gukinyariria untububu amwe na mirandi yengi kathumba ishikone mbunge mwanya bya kaunti ya Meru. Angalia supplementary leo pesa ya hiyo mradi imefika 250. Nilikuwa na 150. Nimepanga rais, nikaenda kwa rais mwenyewe nikamwambia watu wa Igembe mimi ndio dawa yao. Nikamwambia niko na nafasi ya kuhakikisha kile kidoda chetu cha enzi na nyenzi zilizopita kinaweza tibika, kwa sababu inawezekana. Hakuna mahali Meru wizara yangu haina mradi. Na kukumania na bobo ariuga watu mu makabuti na Rais William Ruto ni untuba matunda jako jana jo kuma thirikari ne yawe are mantu jarire tu imubunge wa Thaiju Igembe North Julius Taitumu ugatene Joseph Tweria kibaraba kuandamanita nawe kanisa na ije bakiromba nto kubathima na nguge ciao ciongwa igitare ya kinyare oringi kura 2027. Na kwa sasa sina kuingine kwa kwenda ni kusimama na Dr. Samuel William Ruto. Mimi nifanye kazi ya wananchi, nisaidie Kenya kujenga mabwawa, niwasaidie kunyunyuzia vyakula maji, na pia nisaidie Meru. Mutatusaishia na hivyo mbeda tumakirwe 2028 boya boya tumakaira Taitumu na uwera waita antobetwe kiongo kutare labu kana nyumba ira twetaje mithea nimejenga tatu kinyando windo nkandifendiete nete yakwa nkaromba boteta bwe makaira barabara imbeyete kwanjeria kilomita 27 ikerira antu bakuwa thigerira muntu akwaria laibuke yakwenda kipindi antu bonthe bwabauria ciuria nikenda tuona nimbi ukethoke aya kureku uka othu uka feelings amuntu rokona ena plan ena mubango watetheria nthe twita na mbere te antu bakuruthanithia na te antu bakipindi mwaka yora tuyite nkeya nibuo atebuo botenthikeria
Antuna Weru weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Obunge wa gicigo mbunge kia North Imenti Raim Daud ugite tayari kweberia koti gambara kwendekithia kiama ya Wastrep kweneka magori jaroji amwe nabo Raim ugite akathithia bubu kethira ki Wastrep na mewas bagetikira kwaraniria na kweneka magori oja wonde unorite ora wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi kumira werune na gutarire gitumi thirikari ya Meru yajukirie randurira ikurandurwa gukurukira rujiro Muthuri Muriuki na ripoti je. Nandi baketha bakiaraniria gavana wa Meru na mwana tongire bangi kutigira tigamba ikite kotini ndagwite roji thikwithwa rigiteitwo inda kiundo bobo kathithika ke ukaja kwitha kwina gwitikanirwa atirojo kwitharukina ina ma. So tuliongea na governor tukae chini to withdraw case but with consent. So nangojea tukae chini tusikizane kwamba rates zirudi tena chini vile ilikuwako ya 30 shillings. Alafu sasa tufanye public participation iongezwe kiasi fulani ile inatakikana. Amna bubu Raim Daud ketha kiugati neri ati county Meru na educatie randu ndio tumika kwa kasi wenje Meru. Na CEO wa Mewas ameniambia kuna deni ilisainiwa wakati wa Governor Kiraito ya 840 million. Hata niliongea na MCA akaniambia the same thing. Governor Kiraito alisign hiyo deni 840 million ya sewage plant. Indi kulingana na Raim Daud athekanukia mathoja na kuwa umabwawe na tene thirikari nene eja na mbesa na mwaka gavana wa Matere Kiraitu Murungi ethakumira werune kuga umabwera nduriri. Shori tunaambiwa tuko na deni ya Meru County ya 840 ya sewage na mimi nikiwa MP najua hakuna deni tuko naye. Nimejaribu kuongea na members of county assembly wale walikuwako na wameniambia hakuna kitu kama hiyo wali sign. Former governor Kiraito aulizwe kama ali sign, na kama haku sign basi tuambiwe hiyo loan ni gani 840 million. Shori mimi vile mimi ninakumbuka hiyo ilikuwa ni national government na donor funded. Ilikuwa donor funded. So haikukuwa county government inalipa. Na muthiene ni mathirige thirikari ya county Meru kwithwe kingirwa mbesha no ndurira randu ria uteri Leopard Rock. Raim Daud ebakiwoju wegiera nduriri na najua wakati rais alikuwa tukiwa governor alimuomba kwamba hiyo deni iondolewe. Shori imefika zaidi ya milioni 700. Rais alisema national government imeongea na embassy ya France na French government, hiyo deni itamalizika. Sasa nashindwa hiyo deni nyingine ya 340 million leo nimeona ni gani tena. Sasa hapa unajua watu wanasemanga madeni zinataka kulipwa. Ni nani analipwa hiyo deni na inaingia kwa mfuko za nani? Shori tunaambiwa tuko na deni ya Meru County ya 840 ya sewage na mimi nikiwa MP najua hakuna deni tuko naye. So I need to be shown ni wapi county government ilicommit na ikicommit ilipitia county assembly. Muthuri Muriuki Weru weekend Muthuri Kangangi. Musiasa mithikali nturi netite na mbere kutharikira thirikari ara na aru acokerete miari ya unyumene araugite rinturi ti Mumiru indi thaiji akiuria kethira kari Mumiru nkurukia kawira Mwangazo ndi ugite bo akathinja ng'ombe nutonja wire kamatite ti ya ng'ombe ingi miari ya kuoneka kwerekeria kirigiti ke munini wa rais augite Kinyamiru na nditi no tongeria na no mwanka bagaruro tongeria buria kire kithurano twitite 2027 mutugikare na ripoti je. Meru twina aibu nene na bia turita aibu imusimamo ywa raia ba kawaida ende te andu babo wita atongeria Meru ite na atongeria ni migambo ya mithikari nturura ni murwirigite kionga bana Meru irari tientere chithimbari na kiuga Meru ite na atongeria bagutetera mukari na ndi akiuga mukari uju ari na kanyaga guchencha atongeria bakire kithurano twitite tombo mbere twina atongeria Meru kwa tweka
barabo athurire baba bweri kutetera public interest, baba bweri ukosoa serikali ikifanya makosa, baba bweri kuera rais wewe umekuwa mwingi sana, stop. Kingiri Nturi nethite na mbere kuga no mwanka batigire rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakwa na mugaru na uratongeria bamwe bethirite bakiuga Jamiru ukathinja ng'ombe iri na njau na ndiri Nturi akinyiria no mwanka bamithinje na akiuria nikio wongirwo BC no amwe na Kawira Mwangaza kethirani ni gukaria mwana wa Mumiru muno. Ato waliliatia alabu bukerwa kai mwana ngoroki ya Meru bange woni ndabore kasongo atambikire kante mu Meru kasongo atengere Kawira te mwana wa Meru Kawira mwana wa Meru ngoroki ya bange aibu masi aibu kae mu Meru ngoroki ya Kawira kama dharaka mu Meru. Bungiri Nturi norotete Seneta Kathuri Murungi akimwira Mwankene jwa ngiri 27 agatigira kwana na kiugoro gakarira gite kiu ni mugambi Manyara akiuga kire kithono kia mwaka jwa ngiri 2022 Kathuri nethire akimwaya tondu wankwenda utangaza ukurita seneti turi ya ithimbari na wikira mugambi Manyara kiriye ni Kathuri andi wabona nanari ibyo bambete kuri nyinge muno kiriya kwa kegire kugarukira obanja tu lakini raiji biyu achenjire tu utara achenjire buru Mudieneri Nturi na ugite wari tayari gukanda na kura gite kiongabana Meru kenda kethira kimionokia gitikiongabana inguchwa ndeyire ntierie mieri 3 kankwenda tuthimana na arume baike anine baba kwenda challenge unturane iyo kwenda tuthimana na anto twena time kenda bamenya mendeka ni nani na bamenye nani akono maoni ya kupeleka Meru mbele ama ni mambo ya wimbo kila wakati. Report rande tosha wero weekendi reakwari etwa ni Mutuge Kare Rikania kiuria gitu tukubona turikuria no kuona taka siasa iri gwita na mbere chiumbikia kuangaratania Uriti Ngugi no kuona taka siasa iri gwita na mbere chiumbikia kuangaratania Uriti Ngugi na mbere korena bautwi 23578 jiri 357 niyo namba yetu SMS twachokera nkethirwa nkithoma ntumiri chiaku aratukatha tugichokera na ripoti yegie ugambi bwa arimi ba majani bora baitite kiri kigomano kiao ntukia narua Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Ore mwarimu wandikine TSC ore Uriti Ngugi wa thirikari yetu sako tukuretereta rondo super mapato loan gutena shares ikubatara kana guarantors kana collateral loan duru no ore na meri igana remore 20 ni 120 months na reducing balance ya 1%. Turiongera branch erere ya kuinagwe uchonera super mapato loan yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagwa na guchenga igo chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place.
In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Pwege kuona kanya gwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera aciari ba cukuru ya primary ya Twale ni bathithĩtie maandamano nikira bakuga ni urungamiri butagiri wa cukuru eje ni cerera bakorotana reo mwarimu munene wa cukuru eje onde ni bonanĩtie kwaga kung'anĩrwa ni utongere wa cukuru na kinya kithomo kiria na baba bao bakwamũkĩra John Thiga na report eje. Aciari aba bacukuru ya primary atwarira yentere cetigani bebumirite na muthuro munene na kurutha maandamano igira bakuga nutongere bacukuru eno bumbite kuba bukithina mbere na kuthukanga bonene ukurukira mwarimu munene na araba kuga athungagiithia cukuru eno buru no tie gintu kiumba kwekithina mbere boya kuringana bwa kware agumbere tukinyangwa miaka 9 ana watura njirene baita na njira ya mung'ong'ola kinyambia atia kuraira atwage itiani kuria tubia tutu wetu kidogo tukunoga bate imanto ja hevalen kangai tukunoga imanto jawe ana dedo rogere dasta nogoro bari njirene bakiana imbecha ite getomi mwana eta anenkaro imochiari egana ageta karetera kangai egana agekinya skuru achoka kaire akana akerogera inge tera kicheni ere area ere kicheni kwari ikicheni kurugero arimo batware tibire irachi biaki bitero ojora mwankera thai biteo jori tote komenya thena batwe imbito konoga ni aciari ba tokonoga mwarimu ou batwe turenda batwe tochwero mwarimu onge tokonoga na tokuga to anoga tore bogwetekeria bioro bya cukuru byangwa ugeta biorone bioro bitumairwa ne na baare na bandaka na babieje bonde batumaira kioro kimwe batwe tokonoga tore aciari ba Twale Twale primary school ito mbeta kunyeleka sana tukiona ana bagetha genjene ntuko chionde mbejo thiro tutekuruta ntuko narenge irasi bieto no kona bobi kari chioro miongo te bira bobi komba kwethira inyana bongo tomba witete ke chioro na bira na otimbejo thiro tutekuruta ntuko chionde na woni kira kimakite piu ni chioro bira o muchiari kiriana mana thatu ibaritangiri na mana ile nani kauri atire mbete chionde inachieta kaji ya iko nyumo yeta na rende banywerete kamwana na kwa kiume tukugwata ari tabakirugura cukuru kaya kwethera mwarimu uyu tiesi etiumba kweke muchenja na kumwira guntu kungi utie mwana kinyomo bakaumba kwigua bakiretha cukuru no ntubatietigiria kuone kithina mbere na kugwa bachubite na metho autore miaka 9 urona kiumba kionga ng'ambe tharike mwanga inya muta yothe ndiro no ka kilomita bado atwanda chenjerwa mwarimu turete ronge Jumatatu itwetetwe mbecha omuchiari tuya jeje kuyure kirasi kirare kyaki room mkona ithatu ina gato ngirima na 5 reo gya weto atala business jamaiya kakirasi kira kya kwa ngiri milioni 1 batu ari turenda tuyethe kirasi kyoyori na jioro byoyori na gothe ateu batu achiari ote mwana ke yagoto kiripotera weru weekend kumantere chatigania betawa John Thiga. Onde Rais Ruto erigere county nethura kanithi roje governor wa county Muthomi Njuki na mubunge wa Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene nibariritie oguni bwa Ndionga eje bakiare bogwete kweja guku kwa Rais ukejane na mawega kathumba nijo mirandi awete na mbere guntu guko ni araborete muingi guchumiria na kwamukira Rais Ruto irinjira kinya yabo gwikubiria kumakire thirikari
munene wandi akanenkera chabi ninga bana tharakanidi na thoko anenkere ni niungati wa bangi antuku thoko ikaithirwo yina twanya nkuruki iya 350 omto a biashara tafadhali muntu atakaza kukagera nchongo murio noyo ne gotaba thoko ikwirigirwa kurugurwa ntugo oyaru ni mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto wa muna atongoria abangi indi atongoria aba atharakanidi batongoretwe ni gavana Muthomi Njuki wa muna mubunge wa Chuka Gamba Ng'ombe twe Patrick Munene bakiuria antu ibebumire kwa wingi na kana baje bana thiri gutekuganira ni kenda atongoria bathinambe na kuromba maendeleo maingi nkuruki ruyu tutikwenda ndu aiche thigari guku munene wachite anasiasa makiuga no supabu kuliko mwingine. We want peace. Tukireria twinde tutikireria wondo karia wa nonto no andombe gento nkariganirwa ni chiere mujumbe akiromba kongress yengi ithatu akiuga kuthiria speaker akironga makwaria akaromba kingi gitari kirombe niwo tugacha kugira niwo mwe wao into kokitatia ikuthie na muririkana wega ni namurire guti muntu tigare cia gito alomana yate murombe ukana muntu wetwa na uthi wake no kuthuragia muno thungira thimuni uthungire TikTok ndakinga ciire arikie ukathungira kathimuni gaku ndakinga ciire no gichuthe kurwa atirikirie kwaria kenda netu tubota kumwitiria into antu metu nontu ni mwire antu maire mathatu makanambiria kunegena riwe kucha kiuga wewe hiyo tarumbeta nyamadha wewe tarumbeta utapiga mbinguni ukaigwa rambiria kuuga ugu lithi achokirie mubuko tene support atongoria mathure maombe kuromba maendeleo no maendeleo macha huko ni metu twinde taruto kwena katia tu twinde ukaigwa twabingire we kengerere muthenya monde kwa hivyo tupe viongozi nafasi watuombe tulipa mwanzo wetu twatigwa na mali gatigwa wa mochu kana mutharakani thite sawa ne mulombe loyo tafadhali anokegwe na candidate yo mwendete atia tafadhali twetekirani tulombe ninto tuthome na antu baria takurendetio tulikari kule mulanga terere munene tio bantu twaragereria barabara na lonje na kenge loyo ne kio tukegwe tukirombaga thoko iria cienge ikithondekagwa ana gukugwetu tuthondekerwe lonje rugekerwa ana gukugwetu twekirirwe kuma Chuka Gamba Ng'ombe Peter Class Chabari. Kumania na maandamano jegoro ntere chia kanuni akari bagitetaira kuthuka kwa barabara na ndina aru musiasa mute akiunga mbona atongire bangi bagutuku ni bejete amona kuga ni bakugwata mbaru akari na maandamano jaja bakere bugite jinio yonka kinjira iri akari bombe kia gwitene otungata kumakiri atongire barabara itene kagitene gake Dennis Mugende na tutotariria nyuma ya maandamano ja akariba kanuni Gembe South bagitetani kuthuka kwa barabara yao na jangi ja akariba athiruga iti bagitetana kuthuka kwa barabara wa mwana mantu jangi jareba gwitie mubunge John Paul Mwirigi na ndi murigiti kia ubunge mutia kiunga riuga na kuwata mbaru etwa riu tonto ni akisiao bagwitia na tongeri babateri gutiga rumenyeria ro gweteraga akariba thithia maandamano ikenda babathithiria witi na mbere kwina mwanka kanuni antu barethia kutheta raicio na antu bainga ngwicio iwi mantu tutienda endeleo karika nturene last week ya karikire the same no antu bathiru na bandamana antu kwatu antu guti ngwi kiendelea na kwatu ngwicio nthi kuingwa na antu bate itareo onio mbakua antu bau aba kutheta raicio na is tem mzuri kutwika antu ri mwaka twetera antu batura street ri beta kwandamana kenda barikanwa kuma rent mwanka kimongoro barabara unike wite ikairwa mu barabara ene kwaura mujura yueta barabara ibati kwamburwa urakenyengi kuendelea ekirwa lami njaro kenda antu bau kenya bomba kwa sesi services imbea ugia gwonenge ya thirura bandamanite antu barabara antu ibathirite mno na barabara ekuthira ekurie itarira ya mno ramu nene ora turomere tiaririe awire ni inherited problem ilo tuguria kaka inherit miaka ana ende bati to demand woni kilombete yuki MP ntore inko demand anto be na right sio
na ibabati kubwithirwa barabara cio nteto agwati mbaru ni yake Kibawe bare bakuga bari akariba Kiego ikinya boni babange ni maandamano ya Gwiti University ya Kiego tonto mubunge John Paul Murigi na twikirwa kubekera mawira ni ja urongo baturiritwe ni nture nyingi iriti na stima na iri na mathina Kithumba. Mheshimiwa John Paul na ibange nonto bobo thiatite next kugethera kwina maandamano na turongo eri university ni thamba mweri yuena yo kuthira the next maandamano grandmother of all maandamano yarethera yake oi na yo kona maandamano manene pio anto ibara no ero ikorongoswa nonto inya barabara ra wira wekira kuma kioi witaga ngeta nurarere wikira turuwa batu te maendeleo tukuona onto tukuona abunge babange baitura kinya TV na bakaringwa bisa magazeti na mitandaone na bara bandikithitie kwetu twanya tongwetu ondo te tukuonekana turero antu na twanya tongwa tukwendwa mubunge ona na aremi ngwesi yake cia kuthetera rights cia antuba Igembe South no tutebwo kumya bomba ku demand kento mwaka na yonge gutwiga imyaka 10. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe South, County ya Meru. Rais Ruto netite na mbere na ndiunga ya wentere tia kaunti ya Murang'a na aria etite na mbere kuruguria mirandi Kathumba na Otega buria ingi etite na mbere akere na kirite ya Kenya wira nebo gwita na mbere kubathangikira kiuga siasa ni babatere gutigana na siasa cia marume na munini wa Professor Kindiki akiwa muringi wa kura no kona na aria geka kurewe kuringana na ngugire ritio ndi mutongero wa DCP Rigathi Gachagua akimeneria ndiunga iji ya Rais Kirima Arajaza John the ni Kirimo tukane juju John Teto. Sasa hapa Mombasa kama kwingineko tutangaze operation fagia ya kufagia wasaliti wote na wakora na takataka ya siasa, si ndio? Murutira jo siasa nthiguruni ya Kenya no jwitithia na mbere guka rumuri ngwataniro United Opposition nigitithia na mbere ndiunga ntere chiambwa otawithira mutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akijukia kanya kutheria thirikari. Sasa hapa Kongoya mimi nataka kufundisha nyinyi. Yeye jana ameenda pale Murang'a jana. Hapo sisi tulimalizana na yeye. Mambo yetu na yeye ni biashara. Akitaka kuongea na sisi kila mtu 3,000. Kupiga makofi 2,000. Kucheka 2,000. Kumalizana na Kasongo ni giri 7. Sasa ameenda Murang'a ametoa kila mtu 7,000 wamemsikiza. Wamesema 2 term. Amejaribu kusema watu waingie serikali amwambia hapana. Malipo ilikuwa ya kusema 2 term. Ukitaka tuseme tumeingia serikali uongeze pe? Kasongo akaishwa siangaishwe. Sasa alipomaliza vijana wakakula hiyo pesa, ile t-shirt ya yellow wakatoa wakachoma. Kasongo akaishwa siangaishwe. Na wakiaria rintere cha Murang'a Rais Ruto na achoketie mugwe. Unajua kuna watu wanatembea huku, si umesikia wale jamaa wengine wana makelele mingi, kisirani mingi, matusi mingi, kiburi mingi, hakuna kazi. Ati ile kazi kubwa sana wamefanya Kenya hii ni kunitafutia jina ati Kasongo. Sasa niwaulize nyinyi. Yaani kutafuta mtu jina ni kazi ngumu sana. Ati ndio kazi kubwa sana wamefanya. Akiuga kurekana kware gutiro agaturiria ntomurume maru kenda mugwata mbaru gisiasa. Chagua mimi niende nikuwe bibi ya mtu. Simulinichagua niwe mfanyakazi wenu. Niwafanyie kazi. Na niwaulize, saa ile mnachagua viongozi, mnachagua hawa kwa kufanya kazi ama kwa sura? Kwa kufanya kazi ama kwa matusi? Si kila mtu anachaguliwa na ile kazi amefanya? Ama namna gani? Sasa ati kuna mtu mwingine ananiambia ati lazima niende nimpigie magoti. Ati mimi nimpigie magoti nioshe sufuria na sahani kwake. Ati ndio nyinyi awaambie mnipigie kura. Mimi nataka niwaambie watu wa Sabasaba, magoti ni ya kupigia Mungu. Miarieje noyo yumeta kanywene KDP Professor Kithure Kindiki akiuga Kirima aratekia muntu kiumbe na ni akari na murungu akibombeka kugita egamba nuga kamata kithetigia kura ntereji kiri ithurano biejete. Ati kuna mtu anasema ya kwamba sisi watu ya mlima ati hatuwezi fanya maamuzi, mtu hawezi amua mpaka atuambie. Ugo nema
Neema. Tunajua kuamua. Si hapa Mlimani tumekuwa na viongozi wengi wakubwa. Si tulikuwa na mzee Jomo Kenyatta miaka 15 akiwa rais wetu. Si tulikuwa na Mwai Kibaki miaka 10 kama rais wetu. Si tulikuwa na Uhuru Kenyatta kama rais wetu miaka 10. Kuna siku umesikia mzee Kenyatta ama Kibaki ama Uhuru akijiringa ati yeye ndiye atatuamulia? Si walikuwa viongozi wetu? Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba hatima ya Mlima, hatima ya Murang'a, hatima ya Kenya na viongozi wa Kenya haitaamuliwa na mtu binafsi, itaamuliwa na Mungu mbinguni na kura ya wananchi. Siasa iji ni kwirigirwo kugwata Mwangi Kinyankuru kitigere ntuku inkai tukinyakire kithurano gikinene ki 2027. Ya Rais William Ruto, salamu ya Rais. Akarina atumiri barabara ya Gachugi ni gweta kamuri cha wodine nkondi bari na gekeno nyume ochezo bakothithiro barabara eje musiasa kawira mungi akariba bagitarira na nduge ndibukagira nyume ya bokwithiro bathinikite kwa kagita gakaraja makena mbabu na ripoti je. Barabara batumagira njira ya Gachugi ni kuthinkinya ntorania kamurikita wa Diankondi ne batariritie mathina nkuthu maria batukagira njirani ino ario kuthangika kagita ka mathiko nontu njira ino itikurukikaga ni ngari aria bethitwo bakinjirwa yo ni musiasa kawira munge kenda baumba kugira mwiro mwendo wao baumba kumuthika kuma nthi yombirwe gaturigarite nture ino atwinkonia murambo uyu kutoka kuthungira nyamu ina maguru mana emthiro twamiona untu bakiriga wanjuzi tukithika juju ithanduku itwairire na ituro no tugo mbumete mbu nontu ndakinyire bantu aga na actually kwe bantu ndari nkugwa Murungu arantethiri at least ndagukira baugite atongoria baria bathurire ni baurire ati barutagira wira na bakubaromba kugwa kiriro kiao na kubarutira wira ario kubenjera njira iria ithukangite kwa gutito thina muno nontu bakwaga atongoria batuthurite tubathuraga utiegwira baturutagira ngetaga atongoria bonthe babarindene yaite ibathikirie kiriro getu tibonge tionto tikuria baturimira minda tukang'ang'ana niogo ituremirwa barabara ibaume kura bare bae batuturia barabara ni baugite nyume ya kwinjirwa njira ino ikabatethereria nene ni onto nkinya njira ino etwirete kurukirwa ni ngari ndiona kinya kira mtu arituma kinya kugira chumbe akauya rorokera kaya lakini itochokia nkatho muno nontu bwa uroni bwega kwa watana na antu bantu reno akoni bwega baruthe ontu bwega ontu bwe na kitharimo ngayaro mutharima nontu njira enu kuringana bwera thukite itoko nindigarite personally ndigarite kuona njira enu rinthike mukuru ngurare agu gomba kuthia achobire kinya ng'ombe mtu tige twendeni utamione kukume munde utie muthorori uri agu ona rwo ithiro kenda marweta wagwete wa meje kairi warurayaga kira kita turemea tuthikira kabisa na rutero runge kukirimete runde karikia nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Utheru bwa kioro ni untu bwa batakirinja chionthe na arua ni tukuritanoa ubatu bwa kutha tukithambia murasi juria jutumairwa kuthambia kioro gutigira kioro giaku gite kununka. Ibwega sana mutegeri wa Wero TV na karibu sana kiri mubango Joa Mekere yetu ambito wa Purity Nguta. Nutheretie kioro giaku kiathera buru ende nukwigua kirumba gikiumira guntu tikumenya. Muruki jojo imbi ejuretaga. Kinya waugira kioro giaku muruki nojo kwija. Kwina kamurachi kathondeki na kathani kako karia kethera waga kithambagia bioro bibi.
na riria muntu arikia gutumira na bati kwithirwa akitheragia kamurachi kakabwega amwe akathani gako. Eje niyo njira iria ubati kutheria nako. Ikira gloves, jukia chabuni iria uthambagia nayo kioro amwe na kamutu gakuraga germs iria ciithirwa ci murachine jojo amwe akathani gako. Theria bwega na ruji ruria rwirwa mwanki. Riu ukithimukura na ruji rwa mpio. Kweka kome kathirie muruki juu. Kamurachi kaka kabati kuthambagua ntuko cionthe. Obisi ya nkatha ya gavana wa Meru Miriam Mutumani bethirito bagikinya ntere cia kunati na arabekite gikaro gia kurita mataro kiri ana banini kenda kuberekithiria kiri mantu jege mitorire. So siku ya leo tumekuja ili kuwahimiza, kuapa ile roho na kuapa mafundisho ambayo yapatikanangi kwa kawaida. Bwana asifiwe. Ni obisi ya First Lady wa kaunti ya Meru Miriam Mutumai gwatanirite na rwangilo gima bwa mwiri igikinya kunati wa Diathangatha Tigania East na kugwatanira na nduki nini na moronto jwa kunenkanira matalo ja kimiturire. Nitwomba kuritana mantu ya mental health kiri ana betu no ntuba kwitha bena so many suicide cases baba usiura na nturene no ntuba witeyira kuto kwa neta toyinge kinya mantu ya sex education borana bombekia kwithira bakeni gakia kinya mantu ya teenage pregnancies na bora kinya na bombekia gustia kinya education system nikenda ba support bakegethire bena maukia ndene nturene cietu ni mubango jombite kwithira jokiringithia ndo ya mantu jatatu jajo murimo jo mukingo mauja mapema na ndo aseke muombere nicio GBV. Statistics yatu inacio ki department ya health ni ati kwi na mimba cia kurio muno cia na baba yethe bakuma miaka 13 mwanka 18 kutuika ki antu ya na 40% bakwithwa bakithira bena mimba na hospitali na kwenda kwina thina muno ki mantu ya delivery kabindi bakwithwa kinya operation. Waziri wa kigina ja kaunti ya Meru niwe Monica Kadhono amwe na obisa munene wa obisi ya Nthuki mbithi na kimumbire Mutuma Kang'ote bakinyereria nkuruki gitumi kia mataro jaja na bibe biotuma community yetu echoka na nyuma ya maingi ukethira na betu batekuona such sensitivity na it is a good plan na nyo yumubango ngabana anjiriretie nikenda next time kana tomba kurigeria kana gutethia because the future belongs to these children. Wari muno achiari bantura eno ntuba kurekeria na bao nikenda batu tu department ya gender na health tomba kutrainia bao no baritana nikenda bomba kumenya mitirira miega kana mantu ya miega bati kuthiatira nikenda kinya education yao amba kwithira isa sawa na ntere wikionekana gucokia nkatho nyingi ni mubango jojo na kwenda joenderea kinya nkuruki ntubo bwega no ntuitu kuona bukareta mpumi nyumene in our future. Kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Muthejo anteto na njira yindi kwibwega no ntuba kuona kanya kugwatanira na bau twita na mbere ukenera mibango ya Weru TV nkwendera kagita gakega nyime kagita gate kuraja ni mubango jwa gwatokanga mbitagwa ntinyari kinywa Maureen Kiremi na ino munanire wetu wa Mathithio.